Abusuafo bibi kyere madwene. Na me pese me busa kakra de kyere madwene no. Abusuafo bibi kyere madwene. Na me pese me busa kakra de kyere madwene no. Ye ba beto aba no. Osofo bi a wasi Nyankopon asra ne ngo ewura sunsum wiase ne Nyankopon da na di kyere ne se President Mama Kuma Penti no. Nyankopon asande o man na hye ne nsa. Enenyum tufo bi bo onyum Mahama is the hope. Is the hope. Is the hope for Madagana. Na me pese me busa se eti hope na no ne ehu ana se ye nhwe hope fufure nim. Ene yeda na hope no. Ene dia misi hope no yeda na. Na osofo wura sunsum wiase no Nyankopon anza nyi ankyerɛ se President Mahama ba entokwa horo besisi no of ana eno so osofo ye nyi ankyerɛ wo President Mahama wo kai se mini bi ko gina baabi se ba violence di NDC mo ya gbangbada mo ye toko chale ewu mu togbo chale wu mu e ba violence ya eno nti no wonder se wo ba ye ntokwa entimi ntwa wo no because omo nyina hu se violence hin na ba atutu asem ni ma abo ni ma atwa de omo hene na aba enti so omo hene aba na se afi no omo somu no omo ko ade na ese Ghana hayen aden na nso yesu twa otekire Maria na onwi nam bia ena anya bibi kura no ye de hye ene enuanum no ofufu yi ba mi busa se ye ka wonhia enkwankom ahokyere ayekum okototo anwea pradada so a efri north ena eba the whole Ghana be bia ohia papa ne nananom ne ofa safe wote ehwo na yeden na fe di omo ohia ne ahokyere ne nkwankom eku omotam na omadwane be ye kaya ye ni mumu no eno mutimi nya etu a sophisticated weapons ammunitions no mutimi tutudi ku omo ho eno no na Ghana fo mi bisa me ntiase ene ni eyom mpanimfo no omu adidi di MP ni ministers na betre trakra ne santo toto sa ne mande komo mu sa omu nkunkum ho ana sa asem we mi se Ghana fo mi bisa mon kire me wa ha me one of we etuo no omutoto nkwa me hu bi da na me ni muto nti e ba ne sen e na omutimi nya sa etuo no ekototo bo mo ho na enne President Mama just 8 months in your administration as the supreme leader una had the whole Africa obi no you supreme leader sen o ye pia o na wa ukrom bole bam boys sola tuna kaba edini so ya me de na ni peda mo na ni over 48,000 aye displaced na ebinum akopie Cote d'Ivoire na nke ehu ye nka Cote d'Ivoire for ne ba o President Mahama e na administration na e wudi ekom sa no hope na ni enne ye da ye na nipa 48,000 emu 13,000 akopie Cote d'Ivoire na mehwe video no na eyema awrehu footages na awrehu nti Ghana pani Mahama is the mu be didi am peche do ko ne nchina mbeyefo ye be reset ni President Mahama yes already ma homne so wate na ato abesi no ato adwafa mpieto breme ba bia kwa na man Ghana e kon de untumi ka se yen sori Ghana mo me yen sori o Ghana mo sori o na de ekoso no anu aye dini se de ye da ye na mo komo mo adehie yi mo amadehie o mo komo mo emo no ma dia 10 bags enipa 13,000 oil 2 cans edi etimo dini no President Mahama ne naban na Ghana for 8 months na yem say 4 years dia and ye 4 years na be Ghana for 40 years me do bi ase pia o nyame nhira Ghana na me no ye na wo ka no me gidi se bibi ehye because those me first time I met you say when he need to no akate obi am ready tan nkrata ansana your person was your wife but me susu say bia no wo hen no and so some no ye me say obese wotonton sa ti bi ni adia de ti na ma ye sure say di do ho di dia e pa nya say obi abesi ni dan na obesi ni stores will be staying na ni na echi no ani secret no so atosi no eno so ka ho ndi ze obi anam kora na oye de office
street no koraa no wo suru street no enti no abane kani na isi form na street nsam no wo mana ni nko yie pa the Ghana is street na ato suru street ni nyina aba form enti na ama sa na ma we nyina akoso abane mi na ni dia ibeti asa ya o mani ni sede igumba jani na igumwa ni ada asa bede no fofo oni nyamnya Eraden Council ho yada say. Good afternoon. Afternoon. If I showed any baby afraid. Message you come to Chama. Yo, it's you. As someone who can hear. Then be a Mika, I will Ghana, Asama, Ghana, yes, I won, and Pan quiet. And quite a penema, when you see. And see, Omo move close, Akrum one, Omu, Nukuno, Mumani, Minimum one, or Munum said. If you die solia, way Azuma or any, way Azuma or any. Now, Omu put a woman to make her cockroach walk below one say, Omunimun Paco Bia or yes, I didn't war. Now I call Besgis, now I call says Kakoya Dewi. Then the amiga said no for Muhai or Ghana, papa. Say I go count back at then I said, yes, no for. Last, probably by Magjelly over Tram Magjelly programs or cancer no for. Or Mujas, I don't know, or say I don't know, can't say no for. Because I don't know, yeah, can't be after also Bambian, no money, no Muya Boni, no Boni by I never see a talk about now from the news or no. The only talk about customer and said there be who the way and now who catch your money now say, Muda de Muyanoa, that they are talk about it. That they are talk about it. But some funny, I don't know who is still in the pocket, died the way and yeah, I talk on about Jai. By at least sit for an air catcher no for and no Muda de Muya or Musa Ghana. Oh, to say I dare when I see any circle says cargo town, I dare with that here and yet. And enough one or move or phone or who said. Omu minu se ba mi si omu onye omu o yire no mwa e wo ho omu ni momu wan na be ka nyo se ja de we ade we anye Me da say. na se hu mu kutokwa Me da say. Good afternoon. Afternoon. Pacho di ni baby afraid. Mr. Eva so you twinti aka se ma ha o ma. Yo, Mate. Abedani. Eh, wo dia wo Mr. Eva so you twinti aka se ma ha o ma. Yo, Mate. Abedani. Eh, wo dia wo ABC. You can see abede. Yo, ABC. Yankwe. Da ba onyi o. The wi on see FM line no. Em say obi ne ka me ho asem kire because me many twan pa ko o catch us FM line. Mpako pa. Mpako. Ah, Osi minim si afros line. me say we dey see FM line. Ah, na da me dey we si afros. We ref say me ensentweni ana. Ah? Me say obi ne ka am say many We ref say me ensentweni ana. Yo, Matthew there. Hey, asemben. Yankwe, ABC. Yanko. The radio say ni mo ti ma pa mo ye. Mark Jerry Odame. Otio. Na wo. Yeah. Me ya pa because me kwa me mama kwa say me bufu because say my baby on my bread my bread masam ya to about me say na all of a sudden my bubu ano na wo hen wako gumen ma say so oja ahwe say mama o say to jano kasa hwani dimina Ohe ben akogu na ni mu ase. Eye ni asem ne siwe fa ni we savannah eye gonja esen fa No he ne gogu na ni mu ase. Eye on na koka say they should come back and no more railway omo town better sana ekoba mkoto atase ni komo enti me aye me ya unse mama nebusu afọ na madam fo ne baba ko ni ofase ba ko ye fe ne fisa madam fo pa no enti me pe jo mi hu mu da mi hu mama mi hu da ba ni ne ba mi hu da ba mi promote pa enti esa ya sister iman se wa bre no wa ya yesi ohima na fi wa ti se obi abe se we ebe how That's say ha me that's pe wie ye no na nana no ekọ ohene bi ono so ben no omobohye sei na ato no osoma ma omokọ ya omabirim no na ohene so okay fine ono so de na abofo ebe ka nana na abofo wo na
womako no mako akofre dia waba second one so obesi asase obesi edan na si no ko na die ne mo no eto omuduru ya na ye ntokwa ekwa na omututu anipa miensa wo ye ekwa na asem na shase free di gbinyira asem no kwa na shase free na said ya wo kan no se BBC ani ebisa se na no na die ne si ye me wo experience won Kwanta South unse Kwanta South nse me die chire pa e ma me ko wan kasa na me ko tu ukuru a na nipa nte ho adane amanfo na nkokɔ ne nwan kra ya mobo because wo mokra bu munya aduane ni duana se wo di won na me hu na me se ukuru bi aduane afrikro mo a mo kwen mu ni baabi o mokɔ ebi aduane wo hwɛ Nkwanta South sento ko na si ho na forest bi egbomu a no mo ba hyeare hyeare ne ye bepo yokuro but yokuro a egu bepo so ka nkɔ. Wow. Yes, etu kuta o ka na motorbike na udru nsuo bi yes udru ha na wa park o park ya na wa fo bepo no. Wow. Yes, eye rocks nko na kuro nu gusu kuro na egu ono so nye kuro kitwo ene egu apampam ho na biama mi amefo ye no bitum say yes mafo bepo enso wo met one day no aso mo fo kokasa oh okokra me de pomakra na fo wie. Hey, yes, who hear exercise? I am telling you, me the pomana. In the name of Jesus, who hear exercise? So I will pack another. Na me am for. Me do one be the pomana fo wie. Me ntimi am fo ana just am. So one more far forest ni ma many penny be ewu wo forest ni mo. It take you almost 5 days. It is the esi gbenyire ho na ade na omo ka no. Enye adekuma o. We ya ye kan, enipa ni be ewu. Obehwene enipa ni be ewu gu nwira mu ho. Ah, yentimi encounter wo mo. Because ye asema sa de ne ba na se e be sa manfo dwane firi kuro mu ho na ensem bebre. Enti ene 7-member committee. Yes, let's say one be on madwuma ni yie. Na yetimahu we a sha ase na say yesoso ano. Unso man na de ba ko de bia meka say di yenya. E wo ye mamu ye nhwe han.